kwa ngerekana nyumba ire batiri kwethiriri na ndawa ntrani ntheri chiuritiri na maiyambea okiuma kwa kubwithithimi na kuma ntono ya wetirimana na kirumba kama maiyambea kuonania itatumiro kwa kaita kara ya okiyara nebo nyomba ye kurubari to kwerwa na kana matanete ntirimete ne kiri kuburi na ndenete muntu kinyomwe kurbantura bambera bayero na bonjire ne kana ithakene matanete bongwa muntu akaya chitu matanete ationa kwa mundu mia ayaga akanda ndende kwe mwako nyonge kwa na weto chandia kiome ajerete akana arara mutene twatora ko twatora ndagitari tutone ndagitari aregera twere nabo cyarerere etayo na etayi cibitari akoda kwenge cibitari aho totirutara ngoge batwe anda otai bako ya nyo asetwe otebyo tona nyumba indarizirigara ora cibitari eto akaba ikamatwa na itanda kumakiremene pationa gintu kyo bakamata wikiano kubaijia na njira nkori gwagathigari eto ikurita nguwe kari no ntu cibitari eto eterwe kuma tene igirire akora guchwana na daktari gitongora kuma thinyanya mwanka tha kominki uma cibitari atukari kuo na oranwa kwerekana nwe wenkande kicibitari nkeranwe na njira ya thimo na thirita kintisio turo bokwa nyuma yoni kumba kwithira nkimura ndi monde kwa nteto na gitongare kaburu kumba kwithira gintarire ni mbio yongwe kure cibitari ya kunati renda kuganya ne arume kwa arume we ikako ngita na tamkwelile wa so the boy see we ikako ngita no igwa kalomere okura kuikwe okura kuikwe anticho kura manene kankwele na ya polisi kunati wawe kanika kai mulo ulika kweli angeanza chiudia kumatanda kwira ndo kuona boya utukopi ndo menya kwencha hawaja so to dire riate yes irombare akari bantora na ndene kire MCO ya Kimathi kumba kwithira kibata ikira kanini kuma kire bira onka kuma kire mama twere ndawa to kwenda ile cibitari totathoke kena buru kwada kwe konge buru nyankoda nkala na kwa nyada te komba ito na ya twalelia dispensary yakuna te nundo nyoka ya parasata muyongo te miona aeyo oyago akandande kwa kelo asietera akere kumankulita ngwe kumakayana ikuma mwanka thayo tengo we kwendelea kayana gerageragia no tumatanite ni endeleaga dai bajia muchie wa bakinya watweka bati kuma cibitari no mucho yono wa bakinya mucho ni abutia nge bamba weta cibitari eto kuma kayana ikuma tutaona matanite ambulance yaitire kuma tene dai akaba ikamatwa itanda kuma kirimene kuma rauma bakinya kamuchika kale yao batekoloka nkiripoti na Meru TV kumatiani betanda msimoturia wa Dhirinja tukiuma ntere chia Tigania East tuchokere munka mutindo jokangangi ni area otore mwandiki wetu anteto MC Mwetonga agutumenyithia ni ate muthenya jana arua mugomojo arigitani ni twethero tukiamberia na bobo ni nyuma thirikari ya county ya Meru ire tongeretwe ni governor Kawira Mwangaza kurega kuthikanira na nguruki kuingia jamwe mawerane jarigitani papa bamwe barigitani papa bakiare ni bone ni kurega kunganirwa kwao ni utongeria bo county na nguruki utongeria bo sector ire rongamete mantu jegi ugima bakiromba thirikari gwitana mbere na kubathikira na kinya kuingia mantu jara chonde bakwenda nikenda ngogegeta na mbere ajandene ya kaunti ya Meru. Haya okairite baunjirene mwajie urithinene ni untu mandaktari bakugoma no recognition. Nicholas Odipo. I'm the national chairperson, Kenya National Union of Medical Lab Officers. Today I've come all the way from Nairobi to come and declare a strike in Meru County. This strike
was not necessary. And I want to ask the general public not to see us like we are fighting. We are not fighting. We have given the county government of Meru enough time to just sign a recognition agreement that does not require any budget, any shilling, just a pen and a paper. We have done our conciliations under the Labor Relations Act. We have come here for 5 times, and the employer, the County Public Service Board and the County Secretary of Meru County have refused to come to these conciliation meetings. Sas atwe kire manto ndera kana kiliba loss to diritie na tuishire strike ya 14 days wabera mugomo juri amberia kuma ri na itariki ngana kuma rware tariki 19 mweri wele 2025 utire services renge mwankara employer agetekire kwari na batwe na tusainwa recognition agreement burago makaire ba obwe Takaire tukambiria mugomo jwetu kethura thirikari itendo tuthikira na thirikari kinyegwe twireba baterenda kumira beja kuthikira mateta jetu kwa twere akazi ba Meru aje ni ndawa baba kweja na nau pate treni wethira pa maserugori umenye kwak weja kura kwenda wiu umenye ithina ciaku tukora chibora utenda oi kwejano munka thirikari tuthikire manto akurigaria muno ababwe mandagitari ri no muchara bugutetera tutere imeshara yetu lakini haru ate meshara tutetera itono gimero kwa tukanya tutetera meshara kaire tutetera ya promotion kaire tugatetera kiratasi gwekirwa saini ate county ni regeta gwitikiria batu tuliritinguge ba county ya Meru endi tutwera ko ritanguge goku endi bate kweja gwekira kiratasi saini yake ni remete batu tukugatire tukuma sibitari cietu utithimi utendawa na kinyame babetu tubaye warning bare batiki sibitari bakiaja na ndawa basirigithetie basietheretie tubere kwamberia rojo tukeja sibitari una twabetheraku batu ya kiama tukabanengira disciplinary action mbira atire akwe mwana wa anda na wa mugongo County ina mwana wanda nambi batu birato wetia tore aritingweba county utembeza to kwenda lakini kwa aritingweba county secretary na county legal officer bukaro ya tingare ate kire manto ndera kana kiliba loss to diritie na tuishire strike ya 14 days kwa negotiate na employer response bukajo kitagaria ririko ndani tariki ngana kuma rware tariki 19 mweri wele 2025 utire services renge mwankara employer agetekire kwari na batwe na tusainwa recognition agreement Mbeta MC Mutonga, Meru TV. Tukerekana na ripoti huyu yege mugomo jwa madagitari kana arigitani aza kaunti ya Meru turinge gataroge tumwiko twerekera monka kaunti motori rene kaunti ya Tharaka Nithi ni aria akari kuma ntere cha Tharaka ndeni ya kaunti oyu ya Tharaka Nithi ni bashumirite na gutariria amuna kumeneria na nkuruki kuthura nontu wa miradi irethirito gititho na mbere ne thirikari ya kaunti zirunguro tongeria bwa governor Muthomi Njuki bakiaria akari baba ni ba kana ni bethirite bagitariria imwe ya miradi ta barabara ire bakuga yumite ntere cha Nthara yeta monka Marimanti barabara bakuga ithirito ikithithuko kagita kwa miaka 8 monkera nandi netethirwa ikirekerwa nkuruki ni bethirite bakimeneria ingi ya miradi ya Muthomi Njuki irio mantu zegie sibitari na kinya wagiboroze nterizi bakiuga mantu jaja jonde governor Muthomi Njuki nethirwe akibekira wirane kagite na kara arombaga kura nterizi ende monkera nandi kutegento kana kutegento bethiritwe bagitethekana kyo Kaunti gatuga gagita kantu tethekete mbole totethi bubune na kabisa ku Tharaka ikagita ka Samuel Ragwa ngavana wa mbere aguno tonyo tethi bubwega kabisa no tendi dispensary na ito ya kirangi yale tiwe Samuel Ragwa na kuma agu ogu ito arugurire Muthomi Njuki
itumure pongezi ndo bakutuburia ende tumurombete atwikira ithimi etwika ena laboratory na rangi tomo papende keso enu isingira na turenkagira dotiebo ndo bongetonaga utezo tingetonaga uya tuko njoke irwa urire endi gato kumuromba cibitara kirangi na arete ithimi tuthimagiro mirimu ogo itunya marire utongore baba muthomi njoke nterecha daraka ninkoni bugwite muthomi njoke nagoka muya akurume chingigana inu abutibicha nwe inko muira na turuthe maendeleo ta cibitara kirangi na twikire ndanya munge laboratory tutu kuthimagiro ogo akatwete ithimi ogo tuka kanire itumagirendi mwe twathurana watwega tukaenderwa zera cia mana tukathurana nini tuthurane na tutiro thiro bora twerirwe utongoria wangabana na to tikubona bwechachawa nonto ndikona maendeleo makaunti ni makendereana na Tharaka niota mukariwa Tharaka diganero nonto bamutongoria njoke nonto maendeleo atikuleta Tharaka aretithia bweguru bachuka na tuthaithirie mono nonto tukunyereka mono Tegeri nkorikanie kumenya mantu jana zangi jama ingejegie county ya Tharaka Nithi tukaithira tu imwe kwa imwe ntuku ya kiumia ara tukaithira tukigutakaira mantu jana zangi jama ingejegie itina mbere bwa county izi tume ndene ya county ya Tharaka Nithi tushokere munka county ya Meru kire mantu jaza jegie thina cia barabara ni aria akariba kuma ntere cia Njuruta ndene ya wadi ya Ruire rwalera kire giciko bunge kya Bore kinyabo ne bashumirite na muthuro jo munene nikiraba kuga barabara iraba kurukagira ntere izi ni twikite mpanga kwa kagita gakaraja bakiaria na maitha ntatu ya Meru TV akaribaba ni bugite nandi kinyane bethagira bari no gua kire uturobo kagitene karaba gutumira barabara izi kire ugendi bo bikibiki na kinyangari nirana ndi barombete thirikari gutigira ni gutonyera na nkurukia tongere baraba thuri ntere izi nikenda bakabatetheria pethira bakiuma kiri kinyamara giki mwende olaibuni nore na rokonororo na njira indaja akariba Njuruta kuma Ruire rorera iba kutheta nontu bo kinyamara kinene kiraba okulukira nontu bo wacia barabara ntere yu bakimakira kutharikirwa kinya ni bitiu nontu bo miburu emingira yoyori barabara ene yu njira bati njira cienjukire cionthe ira iguru janjire je tukinyite mbuga irigite kurimo 1989 muria kambiga gwa ateka inya ndona riu ni ambiga gwa muria na arimite njireje kwa ugatara miaka ira njireje irigite kurimo miaka mingi muno na no tuthurana na ndi kwa ere maguru akitwe kinya tutiona gwitira tutiona kumariririo bia turira turarima bati no thina turijaga guku aja kwina inya njirere ara ikingi bia stima biejirite batu stima ikeja gikingi bigoja no ntubwa kuringana na ura muthetu jojo kari ende tutiona kinyangare kuthithia stima iteona kwijira gikingi no ngorere antu bagaketheirio ngari ciejire miundene kinya gukeja kwithirwa inarwa kigwire gigetera monkare irio bikauma mundene antu batoke berwe ibathithia njira kenda ngari umba gukinya au ndikwica ndethire akariba nture bongo abandikite tangazo ara beromba ngiri 17 bathika kirinya yeta antu bo ibagwita revenues ibakugita ogoti ibakugita tax so na ndio nkolia thirikari na the responsible leaders ibethiro be responsible nontu batu Gen Z ai tutetekiria mantu jo jakona bamami na bajojo betu bakiangamia na aja uju kulukia akariba iba kuolotethia kiara thirikari nene amona thirikari ya county be barombo balaithĩria batu na njira buru tutemia tuge atia turiuga na ndito anto betu thirikari yetu bara twendete muno batutege muno ruterenerwa njira batu tukuria thina tucerenda kinyana betu bongwa kinya bageta skuru betete baitetia Njuruta batonya era kigurune bagena mera kiguru no bethre nyambiti icithite rakurite na aja twita inyamaru twagite agwitira kuringana na miguru ire na aja ukethira twitite na aja uyo gwatwigiru inya kiao kwa batu tukuromba mono twimirwa inya itwene mwaramu ibari bibia to bya Njuruta ibyo mone mwaramu jwenjawa ende twe njira cia to itithithwa itire mo ciikirwa mwaramu to karaja Meru bange ura bakari kiripotera Meru TV kuma Ruire rorera mbeta wa mwende walaiboni tumentere cia Bore twerekere monka igembe ni aria akaria mona aturi
bakumantere chiemea ndene ya Igembe North nibashumiritie na gutetera nikira bakuga nibethirite bakithange kuwa ni wagi baroje nterezi kuringana na kare baba na ndene barombete thirikari ya county ya Meru kubaigiro kiao na kubaturira ithima nterezi ithima birabika batetheria kuona roje nikenda batega chumbuka ni wagi boroje bakiaria ne bogete ati bare nake kithima kemwake kiria kiarekire kwenjwa kakagita kakaraja au kanyuma na kenjiro ni oro ari mujumbe wa nterizi oro izikene tanto mithiaru kagite ne kare ari mujumbe ojo niko kari nteriu kari na turi ba kuma rutene rwa Igembe North nibethirite bagikurukaira thina inyingi nontuguntugu guteroje rumerita no rugitanitie yani gutimwera juri ndene ya Igembe North ande arethi amwe na taibaroji bairinganira kithimene kimwaki kira kithoro kina rujiromba konyweka kira kindene ya Kahel Market na nio bethero bagicindana ira gukunda tuji tutu tura twenjerwe ni mutigairie MP wa guntu gukura wikenya ntumithiaru Hombe tio ngoka irathira njere ni mbiti tuwete tuko kurio ciara njirene imwe nyato yao toka yoku mbiti inge to ate nyato toko menye yo ciara ko bwa ninka romba thirikari yetu county etutetheria urakombeka aje tutethi baba itu tukura thina twa inya ne tutethi ro yake maginya twa aje bunge tuko inya tukwa mababa ni mwangatha impumeta mangoya kwetu ni mangoya batwe unkenda kuromba ngabana atutetheria na roe batwe eria tutona tuwe no tula twenjerine Mr. Mithiaro au no tuende tuma kinya muntu umeta mangoya kana ka umanyako tuende no tuya na kwe kinyaba kwe babarere kuo kore kinyore aorere mwanga ntuko ichele na mwanga tha ya tero na tuwe akira rukinyete bya kolani ana bake akaliba ibakoromba thirikari ya Meru County nikende kombo benjire ithima kana kubwa kuthuriri ithima nikenda bakomba kunia musukumano jwa ithero jwe kithimende giki kirero kindene ya Kaelo Nikatote kwa na wewe wangu toga meongo liwa kinya 25 na late ende muntote kwa na mbesa ate kwa na kinya agenda cyo tukumbe tha ina ngekoro na to na baba inge muno na remo kwamba ino tuka kwa tuka bamba tuku ya monga ina tha mwanja cyo tuku baka na ina batena roe no ntaba bothina roe rogahora inde tugenda tuculigiro buru tolele ruini thigari to government gutuga ina roe gutorero roe kila okina ontore ke community watuka kwina roe no ntote ina roe ne kuendelea mno ntore ya gare dia no tengo ingia gare tro agritane roe yake murithi wa banki reportera Meru TV ku maya mirigoni ya Igembe Kaelo kuma Igembe twerekere monka imenti ni ara mujumbe Kiremango Shine urane mujumbe wa Ntereche Central Imenti na shumiriti na kuga kinya kwa dhirone bedhiro tabari na mishemanio kathomba amona gavana Kawira Mwangaza kuko ote kuonania ati kuri na ngwataniro ndeni ya county ya Meru kuringana na Kirema augeta kagita kana kagita na kara ngwataniro egethiro gekujiro ndeni ya county ya Meru nikagita na kara gavana Kawira Mwangaza akethiro akiritango geshiawe uria akubatara ndeni ya county izi ya Meru thina cia Meru ira cia thina cia Meru kinyathi bwatone tukali na aria cyari imantu ja Nairobi na yara imantu ja kundiro na nthiguru ciao meno tukwa Somali Djibouti na kwingine ntuboka teos thina ira cina Meru tikuga batwika irathira Meru nontu thina cia munene wetu na nene babangi kinyantu kuruta kurwa kethia na tatu ira twitanirie ngugi na nya there was nothing in common nontu nyata kwira nchitweta ata to invite for a cup of tea ka for lunch or for anything twathiririria au omuntu arumara ragia ngari ai kwa ura twatonyere tukarire na cietu cia Meru no withirite ate no wikari no monkantu bagwate una kagita muntu ciairi kuti mantu yange gara ou ni Kiremango Shine mujumbe wa Central Imenti aumirite werune na kuga boja atongeria ba county ya Meru batithirite bakigwatanira no tongeria bakawira Mwangaza kinyokeja kwithira ni bathithitie michemanio kathomba jatongeria ba Meru michemanio nayo kinya Kawira Mwangaza ethirite akioneka nkuruki Kiremango Shine na ugite teka bena undu na Kawira Mwangaza kethirite akire magwita ngugi ciawe
aking'wananithia mirandi iji na ya Kiraitu Murungi o amwe na Peter Gatira Umunya guti ngwataniro antu batigaciairie uga kururare kirungi ngwataniro yai me atakwi makosa yale kira kireo imuntu utegwitaniria ngui nai na bangi ria kambaniria gwitaniria ngui na bangi takwithinengi mato ya kuthira na into bya miru bitukebyo kinyirai mumiru na choke kiria wathithia itwike development ni kuonekana ira tuga munyana twakaira dispensaries na twakaira markets kabros na twakaira ECDs ikwetha kuina inya bioro bya public na twikaira mata na barabara gatu o constituency gatuika ni kwinjwo kethira na MCA na koja na ambassador na ndi manto ya yonde ma chaka rectify na twika no consultana na tongerie bangi bukara nthiguru kuma bakanisa munkabara bangi bathuri na kura ya ugwe na ndi manto ya ira ne othine ri tu no miru da nene kwa twika mutongerie uri arenda gucitira nguiwe wenka na kakunia we antu bagai na nduka gwe igintu kinagi gukara imbechi ikura iki besha na ite kuonekana kwa twika ndi ithine nene ryo ite kwereka kuruki mutongeria ujo na oritia kandarathi bethere bakiriwa ni kenda mbechi igachoka maturene thirikari and we are going to advocate on that ne make sure antu bakuriwa pending bills non to contractors barato ali na pona in the rural areas many river county I tell you some of them have committed suicide bangi bendetwe in banks non to barunsi chiao na bangi baratugeja barana ndi baandikite antu bakumanali sapu ethe uga ingwene chemijengo na babangi they are able to pay them so o te expecting beche that chemi ukone antu contractors batiri lakini okala ya contractor pending bills you wa muleana weta ari barabara itanguki ngugi newe mijengo neu kana kethano roma sapuraga mutu roma sapuraga simiti roma sapuraga chuma roma sapuraga eria ali wembecha na do you expect money to be in the pocket otherwise there is no other miracle aroku mbecha kaika umegoro chiru miotonya mukone ninto bikariwa na the moment the government fails to pay the pending bills itwike thirikari geta na mbere kutwika ne undite contractors at abject poverty itikubaria I assure you nyato tinde kwa area ntu tuwekera mbecha mukone ntu jau yateo katuba area but the fact is that pending bills ikaja kuliwa things will work. Akirikiria mutongeria ujo na kuga kwina weru kiria arimi aja kaunti ya Meru na kinya kuga boja atongeria bakendelea kurwana makatero bara barikirwa ngirwo arimi kiri thirikari nene kambuge I can see a breakthrough wala tuitite arimi beto I can see a breakthrough arimi bamira arimi kwachie arimi bamboga arimi bakarati arimi beria arimi bamaligo I can see a breakthrough nontumire kalibwega don't be cheated Meru ni kalibwega nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam Kuna ati nyuma ya munini wa rais wa nthiguru ya Kenya Profesa Kithure Kindiki gwika mucemanio na bamwe batongeria kuma kaunti ya Meru mucemanio jurari ntuku egoro ndene egaro yawe irere Karen mucemanio ja Nairobi riu na nde akariba ntere Shabure ni bashumirite na kwarire mucemanio jojo bamwe bakiaria ni bonania gukenera kwao na bobo nyuma ya mujumbe wa ntere izi bagambire ndikiri gutigira na gwitia miradi kathumba kire munini wa rais ntuku egoro nyana nde akariba baburi barombete thirikari nene gukurukira munini wa rais Kithure Kindiki nati nebo kuingirwa miradi yonthe ira mujumbe wao arethirwe akiromba ntuku egoro mwende waliboni no ithritwe akithingatira rugono ruru na nyuma ya munini wa rais kubwethe mucemanio na atongeria ba kaunti ya Meru kwawe Karen ntuku yeyoro na mbunge kunenkerwa kanya kakunenkanira mendekethia witi na mbere icio mbunge bio riu akariba buri bonanitio kenera mantu yara mbunge wore ndikiri Mugambi aranenkanire turakurukiria barabara kuma Gitimene weta Mwanka Kirua kene ibo rais twakurukia barabara kuma aja Mwanka Kiracene barabara iga gitata igekro rami mbere turinga kura itira tonere ge system ya thirikari imuntu ona ari nkwera muringi oro ringa kura kena nguge wethero titi utegate kanya gaku gweta kuringa kura itura kurugire tibitari Gitimene level 4 na egoro iturugire to level 4 tera bodri ekero intobire bibati kwa biekera level 4 twakurukia stima anto stima ari itire andene aburi
cionthe antu beto babati kuba bena stima na nio moto president wetu William Ruto bena kindiki antu au ndiratosekera mono barabara yeje keja gwikirwo rami mukari onari otetheka aitogirwe mheshimiwa wetu Honorable Dikiri barariririe mantu za njerezi yetu kuma Kirwa site monka Kirwa na mheshimiwa wetu kugaibwa kana ntuborombete kukinyithia mantu ja monka kindipute president na kinya ngomba koza inyiria kwa pungeni sibitari yetu ibwa kama no tuna population nene sana aja sibitari yetu ka level 4 ne karetro into bire bionde bikwendeka tutethia muno anto tugita kuraja no tunanduka takantukoneji lifalo ithithwa ki level 4 riu maki level 4 ugeta ki level 6 iri to level 4 ki level 4 etene equipments igapungirendwa etethia area muno ekirua nenari na antu betu bakomba gutetheka sana na ndaigua riri nya ruire nya kukwena rami igwikirwa na mbaria so ndona mheshimiwa this time natungananite buru sima na rote kinya bitu ranenkanire na mheshimiwa biariria muno kindiki netekerio tutethia na transformer se gwikira antu betu stima uninde athiki mbere inde ambite kurega safari uireti Nairobi nkiuga baringire ta forum iu akwaja tutuna Kinoru Stadium venue yetu ageta linda sebau arabete antu akuista rough of money kuturavira kuma antu betite Karen na ndikira kina maana tebweja gutwira mantu status ka Karen ekethero ngaramere gubati gwigirwa Karen ngarame Karen ni nkai mono egwita antu basi nganona jankorokie kitho deputy president kuja Meru arabati kuja wenka onto atumira ngarame nyinge na expenditures cia nthiguru ulukia karibaiba koromba thirikari kuingia mawira na ya bakiwa bare na wetekio na thirikari voted so that we could get all these services no most of the time the president in the president will promise ruo na ndikira tumba kubatarira iria president wetu iria proposal iji iraretwo ni atongeria betu ikajukua ni implement njireje ni rombi ni okure ni abunge baba inge mono kumegitare angaine munkana runa ne tunarindikiri kuna different MPs Karen ikorari na nene bonde na indira chokeria nkatho inyai munini o raisi kwithirwa ajoketia antu ba bonde abanene tie bonde na aba bonde aba listi what matters a lot nikethirwa akeja na ja implemented ikethwa ja tithithwa uteaje nye kwithwa kwina muchemane ja Reporter Meru TV kuma bore mbeta wa mwende wala iboni twerekere monka ntere chetaraka ni aria Joy Karendi na mberitie kana gukurukira mubango jwa weju jikeneta osawa watoto foundation na mberitie njira che gutigira ati na kuritana ana bare ntere izi nigenda bakadara bageshia baniria na yuba koreo akiareka gitene kandionga kire shukuru mwanya shiana bare na ugete ati ndene ya ntere kana ndene ya ntere jechuka kana ndene ya wadi ya gamba ngombe ana bare kana iubi ana bare bionekane gweta nambere na kuongereka intogere tomaga kinyana baba bakare mogweta nambere na mathomo jao na nyumene ana baba bakethro bate kuingania ebimwe biroto biao murimi wa mbogo na ethretwa kiaraniria na mutaramu uzo na kutubanganyiria riboti ithingatirite iri njira imwe ya kwebukania na bari kugia biu bari na mianka imenini Daktari Joy Karendi na ambiritie gikundi gikumenyekana ta Sandanda Foundation gikundi kiria gikegwa gikirutana na bari bora babatiri kwimenyera twambiria Sandanda Foundation kenda tubota gutetheria airetu riria kwari kugia a lot of teenage pregnancies kana ciana kugia egu mapema na twabota ku liberate na twa including kiagia ciana cia tuvise kenda namo mabota kunyivia getwita transactional sex kana o mwana agurirwa gintu ni boyfriend yae no acokirie na muciari thuba wa mieri kendogu akona ena matokeo ara ende bariungerete cukuru ya Ntumbara secondary rindenia wandie gamba ngombe kwaraniria na bare arakinya bairere twana tuturume mibira ya guchetha turaria Ntumbara tukisakũrũtha the same initiative ya kutetheria ciare na menstrual hygiene twabota gutetheria ciana cia kabese pamwe na ciare kiri sport twamaretera mibira bakiuga kinya bagatetheria cukuru ino gwaka kicheni twabota gutetheria cukuru ino no turia twacira kurutha the first visit twethere matena kitchen kana facility mbega ya kurugera na twabota kumagurira materials
simiti, muthanga, kagoto, mabiga, kenda mabota gwaka kitchen embega kenda na ciana cigwa ire comfortable igesa skuru na mabota kuthoma wega. Here with the Wazalada Foundation, we have partnered with them in the construction of a school kitchen and also the provision of a water tank which will come later. Rene tuendaga kwambiria na infrastructure improvement tayo turonete kwina need ya kwina kitchen standard twacoka tugwikara na students na aciari na twama encourage nontu nitukwenda go improve performance ya skuru eno nontu nitukuona na management ikwenda ciana ibetuka tukwariria aciari mambe ma support mwalimu uri uriku na twaria na students buria mankiomba go improve kithomo kiao. Ara noe mwalimu munene wa cukuru ino Rose Muriithi augite cukuru ino yena mathina maingi na kuruta mbitoke ria atongoria kwibumiria na kubatetheria. Cukuru ino tuli very down in terms of infrastructure. Tariu riu tukwambiriria kitchen na kitchen riu nitukwenda basia na dining hall ya kurecagira irio na enwe table twina administration block itigaritie bantu banini muno nitukuromba the community tukaromba anene metu tukaromba muntu wothe ugutwigwi haki yao auke atwambate njara na nikenda ciana ino ituike encouraged igie confidence na nikenda ibota ku perform. Twonete kithomo kia area no gite kuthie wega na nintuma turaugire twirutire bamwe tuli community leaders tugwatanire na masukuru metu maria mari guku kenda tumba go improve kithomo nontu nakio tharakanithie no yetu tukareka kwariria ciana cietu na masukuru metu mambiria go improve tutigwa twina area national representation. Aciari namo nimo mabatie ku maintain skuru ciao ni uthuku muno muciari agesa parent day na kethira skuru yae kari ogutu na maingia na matesa antuko tainu mamenya mate kwambatira skuru mwarega kwambatira skuru na ni enure no mweterete asa mwambatira. Kiripotera Meru TV nde wandiegamba ng'ombe ndeni ya cukuru ya Ntumbara Secondary mbita murimi wa Mbogo. Katho cia mwanya kuma Ntere cia Tharaka kungena ku ni ati aciari ni bethirite bakirombo gukaraga nthiguru na ana bao bari ni kenda kubaritana mauthuku ja kwithirwa bagitonya kiri mantu ja tibui na muno kubaritana guciebaniria na yu kagitene kara bari cukuru. Ubu ni kuringana na Bishop Anampi wa kanisa ya Methodist ya Nyambene Synod aria oritia aciari baba bekuru gutigira ati ni bakwithagirwa bakithingatira mitugo kana bakithingatira na gutega mitugo ya ana bao bari ni kenda batigethira bagitonyera mantu jaria chate kubatara na kumania na kuongeleka kuvya kurio Nterese Nyambene endi ni mantu yatumite atongoria bonthe bakethira bayukiria ritho kuma bakanisa na bara bangi nontu iti nteto cia kuwirirwa ara Bishop Kinoti Anampi wa Nyambene Synod arombete muno aciari bekuru karanthi na ana bo bari kenda ucokanire miambo na kenda batike kwitonyethia kiri mantu ya beya kuwata yuvya kuria batirathiria skuru na endi untu bu bwatumak namba ya ana bari bara bakuwata yuvya kuria biumbe kwithira kiniania Ntere igi ana banini kugeana na mimba ila tuita early pregnancies. Early what? Early pregnancies. Twana tunini tukageana mau untu bubu tuithirite bwituretera riito ririega turi community ya Nyambene na tontu buntu bu itukuromba ekuru tibo barachia nari ekuru tibo batarari ekuru tibo bakaranaia nari nenda kwenda kuromba ekuru wa Nyambene yonthe bethire bena kanya kakwaria na anda betu na kubaritana urabati mikukara na mikagie miega ekuru ibo barungika bathithagia mantu ja manene na mwekuru akaromba mantu ja manene ijathithikaga akika imbize mwekuru agaturia iru yawe na akaririra Murungu mantu ja manene ijathithika kana gaitene kau kiri Bishop na kwa kinya nteto cia utanana bari kethira cicokerwa Ntere ciembe nontu ni mantu ya kilukini kaita na riu endekire kanisa iri na inya ya kuthomethia mongo ukonie mantu ya kanisa na ngugi ya kudirect the entire community no tu uteantu kanisa itiri
Bwana asifiwe. So mandu ya ndoa chendano ciare ibati kuithere a combined effort ya atongeria ba kanisa na memba bonde na kinyam amemba ponde na other stakeholders to want to join our hands to fight this vice. Kurwana untubu no tuni untubu tu chokiai no untubu tu chokia nyuma. Ngiripotera Meru TV kuma kanisa-inĩ ya Maua Methodist Gembe South, Mbita Mukiri Onkonja. Meru TV kire ripoti engene ati muthenya jana Arua waziri munene wa nthiguru wa Kenya Musalia Mudavadi nago kari na mushamanio amwe na Rwaria na rais urawizikene ta Philemon Yang uria ni rais wa assembly kana bunge ya United Nation irejikene monota UN. Kuri mushamanio jo ni kwarire manto kathomba jegie ngwataniro ya kuritanira biashara kuri nthiguru ya Kenya na kinya nthiguru ingeshama nyumene Yang nethiro gichemane na rais wa nthiguru ya Kenya Daktari William Ruto. Muchamane jojo jothithikite ndene ya muci munene cha Nairobi. On behalf of the government of Kenya, to say that we are indeed honored to have you with us here and to give us an opportunity to be able to appraise you, update you on the issues and our partnership with the United Nations. And I want to underscore one thing. One, we are working very, very closely together. And we are proud of Madam Bangura. She has been very, very proactive. She does not hesitate when there are any issues that are lagging behind. She does not mince her words. Very blunt, but very diplomatic. So we like her for that. The other thing that I would just want to say is that we really look forward to your support at your level because we are committed to making this a very, very critical hub for the United Nations. And the previous speakers have really elaborated on this. Over and above that, as we look at the issues of privileges and immunities, Your Excellency, we also want to propel Kenya to become the preferred UN retirement home because we have a lot of top diplomats, 3,000. And we want to be able to make sure that they can find Nairobi their preferred home, or even Mombasa. They can settle anywhere in Kenya. And through collaboration, we should be able to provide the environment, the legal framework that can help this to materialize. Thank you, Kenya, for receiving the United Nations here. I see many things happening. On the side of Kenya, the efforts are tremendous. On the side of the United Nations, the efforts are tremendous. And there's something invisible which I find great here. The attitude is the proper attitude on both sides. The efforts are great, attitude proper. In the future, I can only see great things and miracles. Thank you very much for coming together to produce what will make Kenya great and make the UN offices here great. Thank you very much, sir. This moment processed well over 130,000 privileges. Kungana kuni ati rais wa nthiguru ya Kenya William Ruto anaugite ageta na mbere na guthondeka barabara ya kuma Isiolo gwita wajia monka ntere cha Mandera popo bojete ntuku ikai nyuma ya Kenya gwita na mbere na kumuchokora ndene ya mitandao kagite na kara arikiti na gutariria uthondeki wa barabara ici cha ntere cha Isiolo kagite no ka Ruto anaugite ati akethirwa akiingia mawira na jara jonde akwithirwa agikira Kenya. We must develop this country in a wholesome manner. Last week, or the week before, I was in northern Kenya, and I did announce
a major road artery that will be constructed from Isiolo through Wajir all the way to Mandera. And many people assume or think it is a joke. Let me tell you, good people, you know, in this country sometimes we take matters of life and death as if it is a joke. I am committed to delivering on that 750 kilometer of road from Isiolo to Mandera, because for a very long time we have left northern Kenya behind. And it is a deliberate statement by the government of Kenya through this administration that no part of Kenya will be left behind. We did develop a transport corridor that connected Mombasa to Malaba, and that is why our development has concentrated on that transport corridor. It is time that we have a second transport corridor that goes all the way to Mandera. And I want to ask the people of Kenya, as we develop that transport corridor, there will be huge opportunities. Take time and sample those opportunities. Find your way and develop. As that piece of infrastructure is being developed, and I want to confirm here that there are already 7 contractors on the ground to make sure that that road is done. And we will continue in developing this country equitably. Every part of Kenya is as important as the other part of Kenya. It is also the same reason that the government of Kenya provided an extra 1 billion shillings for especially informal settlements in Nairobi to develop schools. Because here in Nairobi we have had instances where we have many children who have no access to education because where they live there are no public schools. And we will continue to sample the opportunities, look out for the people who are vulnerable, look out for those who are left behind, and carry them along so that we can move together as a nation. Muthiaji wa nteto ciato Shimiru TV utuko nibo metaka Dennis Mutuma Muthomi mbithirwo ngikwendagira utegeri bobwega.